Amakuru ava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko kuri uyu wa kabiri umutwe wa M23 warwanye intambara ikomeye n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Imirwano yo kuri uyu wa kabiri yabaye mu umwihariko kubera ko ngo yabereye muri Kivu zombi. Abari i Goma n'i Bukavu bavuga ko hari imirwano yabereye muri Kivu y'Amajyepfo, aho bivugwa ko umutwe wa M23 wagabye ibitero ugana mu majyepfo ya Kivu y'Epfo mu bice bya Kamanyola, Uvira na Fizi. Ku masaha y'umugoroba abaturage ba Kamanyola bavuze ko habayeho kurasana hagati ya M23 n'igisirikare cya leta FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi. Kamanyola ni agace ko muri Kivu y'Epfo kari ku mupaka wa Kongo, u Rwanda n'u Burundi. Uva Kamanyola winjira mu ntara ya Cibitoke cyangwa se ukagana mu majyaruguru muri Bugarama mu Rwanda. Ni agace gahuza ibihugu bitatu. Biremezwa ko uyu mujyi wa Kamanyola wigaruriwe n'ingabo za M23 ndetse ngo nazo zirimo kugenzura umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku gice cya Bugarama. Niba koko uyu mutwe wafashe aka gace, ubwo bisobanuye ko nta hantu na hamwe u Rwanda rurimo guhurira n'ubutegetsi bwa Kinshasa, kubera ko imipaka yose iruhuza na Kongo iragenzurwa na M23. Uretse muri Kivu y'Epfo, imirwano yanabereye muri Kivu ya ruguru muri teritwari ya Lubero. Birasa naho M23 ifite gahunda yo kwigarurira intara za Kivu zombi mu buryo bwuzuye, kubera ko ngubu teritwari ya Fizi na Shabunda ndetse n'umujyi wa Uvira niho uyu mutwe ushaka kuruhukira, naho muri Kivu ya ruguru ugashaka kwigarurira Walikale, Lubero na Beni. Mu gihe hari amakuru menshi yo kurwana kw'impande zombi, hari ibinyamakuru bitandukanye byatangaje ko u Burundi burimo gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23, ngo bwaba bwatangiye gukura ingabo zabwo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni nyuma y'uko ubu bufatanye butarimo gutanga umusaruro wari witezwe. Ni amakuru yemejwe na bamwe mu bayobozi b'umuryango w'abibumbye nk'uko ibiro ntaramakuru Reuters byabyanditse. Uwatanze amakuru yavuze ko ingabo z'u Burundi zinyuze ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi ngo zirimo kuvanwa muri icyo gihugu. Ngo amakamyo menshi yuzuye abasirikare b'u Burundi yageze mu gihugu cyabo kuva ku itariki ya 17. Bijyanye n'uko umujyi wa Bukavu uri hafi y'umupaka w'iki gihugu n'u Burundi, bivugwa ko imirwano ku itariki ya 17 n'iya 18 y'ukwezi kwa kabiri yabereye ku mupaka wa Kamanyola. Mu Burundi bumaze igihe kinini bufite ingabo muri Kongo, buvuga ko bwagiye guhashya imitwe yitwaje intwaro iburwanya, by'umwihariko umutwe wa Red Tabara. Muri ibi bihe ariko abarundi berekeje iminwa y'imbunda zabo kuri M23 cyane. Icyakora birasa naho bitagenze uko babitekerezaga, kubera ko batakaje ibice byinshi byigaruriwe na M23. Mu kwezi kwa 8 mu 2023, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye na Perezida Felix Tshisekedi amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare, maze u Burundi bwemera kohereza ingabo zirenga 12,000 muri Kongo ngo zijye kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari amakuru yanditswe mu binyamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Burundi bwaba bwarishyuwe miliyoni 2 z'amadolari nk'igihembo. Bamwe bakavuga ko yahawe Perezida Ndayishimiye ku giti cye. Leta ya Kinshasa kandi byemezwa ko yageneye buri musirikare w'u Burundi urwana na M23 amadolari 5,000. Gusa aya nayo ngo bagomba kuba batarayahawe. Mu gihe imirwano yakajije umurego kuri uyu wa kabiri mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikinyamakuru cy'Abongereza BBC cyavuze ko ituze ryagarutse ku wa mbere mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo, nyuma y'imirwano yabaye ku cyumweru yiciwemo abantu 12, abasivile n'abasirikare nk'uko bivugwa na Radio Okapi. Iyo mirwano yabaye hagati y'abasirikare ba leta FARDC n'itsinda ry'abarwanyi bazwi nka Wazalendo. Ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiriye amashusho yafashwe n'umwe mu ngabo za leta ya Kongo agaragaza uko itsinda rye ryashegeshwe n'imirwano. Umwe mu batuye mu mujyi wa Uvira yabwiye BBC ku wa mbere ko muri uyu mujyi hari umutekano muke. Ati Wazalendo na FARDC barimo bararwana. Wazalendo yasabye ibikoresho ngo barwane na M23. FARDC nayo ibintu ibyo bikoresho bituma ku cyumweru ngo barwana hagati yabo. Uyu mugabo utarifuje gutangazwa amazina yongiyeho ati nyuma yaho ku wa mbere habaye agahenge gatoya, ariko mu muhanda nta modoka cyangwa se abantu batambuka bahagaragaraga. Amashuri yarafunze, ubucuruzi burafunga, ngo abantu bari bafite ubwoba.
Serge Kigwati ukuriye societe civile muri ako gace nawe yemeje ko imirwano muri Uvira yatewe no kuba wazalendo barashatse kwambura intwara abasirikare ba FARDC bahunze bava Bukavu, maze FARDC barabyanga bivamo kurasana. Kigwati avuga ko kuwa mbere hagarutse ituze nyuma y'imirwano yabaye ku cyumweru, nubwo yemeza ko ibintu bikifashe nabi muri uwo mujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umuturage wavuganye na BBC yavuze ko muri Uvira nta buyobozi bugihari, ngo hasigaye izina ry'ubuyobozi urebye. Ngo barahunze bigira hitwa Kaleni, abandi bajya Bujumbura. Abayobozi b'intara ya Kivu y'Amajyepfo bakoreraga i Bukavu bizwi ko mbere y'uko uyu mujyi ufatwa mu mpera z'icyumweru gishize bahungiye Uvira. Ibyo uyu muturage yavuze ko bakomereje Kalemi na Bujumbura. Amakuru atandukanye avuga ko abarwanyi ba M23 bakomeje kumanuka bava Bukavu basatira umujyi wa Uvira, ibyo abarwanyi bataremeza. Amashusho amwe namwe yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abaturage bahitwa Panzi mu majyepfo ya Bukavu bakira aba barwanyi. Andi mashusho yafashwe n'abaturage yerekana abo barwanyi, abo baturage bavuga ko bageze ahitwa Nyangezi, ni ku nzira yerekeza Uvira. Uvira ni umujyi uri ku kiyaga cya Tanganyika, uri ku birometero 25 uvuye Bujumbura mu Burundi, wambukiye ku mupaka wa Gatumba. Uburundi buvuga ko mu cyumweru gishize cyonyine kuva ku wa gatanu kugera ku cyumweru bwakiriye impunzi zirenga 10,000 zijyanwa mu nkambi z'agateganyo ziri mu ntara ya Cibitoke na Bubanza mbere yo kwigizwa kure y'umupaka nk'uko amategeko abiteganya. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi yavuze ko muri izo mpunzi bagomba kuvangura abasirikare n'abasivile. Kandi nyuma y'aho umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Bukavu, umuvugizi w'uyu mutwe mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yongeye gusaba guverinoma ya Kinshasa guhagarika kugaba ibitero ku basivile bakanareka kwica abantu bazira ubwoko bwabo. Bwana Kanyuka mu kiganiro n'abanyamakuru yatanze urugero ku Banyamulenge bamaze igihe kirekire batotezwa, bicwa, kandi amahanga n'umuryango mpuzamahanga barebera. Ari nayo mpamvu nyamukuru uyu mutwe wa M23 ushingiraho wiyemeza kubohora no gutabara abo baturage. Ubwo yari Bukavu mu kiganiro n'itangazamakuru kuri uyu wa kabiri, Bwana Kanyuka yanenze ibikorwa by'ingabo za Kongo byo kwica no gusahura abaturage. Asaba ko guverinoma n'umuryango mpuzamahanga bagira icyo bakora mu guhagarika akarengane gakorerwa abaturage. Ati duhora dusaba guverinoma ya Kongo kureka kugaba ibitero ku basivile no kureka kubahohotera. Ati abasivile nta cyaha bakoze, kubera kibahohoterwa. Ati twongeye gusaba leta kureka abasivile no kureka kutugabaho ibitero. Ati Abanyamulenge bamaze igihe bicwa urw'agashinyaguro, umuryango mpuzamahanga urebera. Ati turawusaba kugira icyo ukora kubera ko twebwe ntabwo twakwira hose icyarimwe. Ibitangazamakuru mpuzamahanga n'ibyo mu karere bimaze igihe bigaragaza amashusho y'abasirikare ba Kongo basahura, ku buryo mbere y'uko umujyi wa Bukavu ufatwa n'abarwanyi ba M23, leta ya Kongo yari irimo iburanisha abasirikare barenga 100 bashinjwa ibyaha byo gusahura no guhotera abaturage. Usibye ibyaha bakora mu bice by'imirwano, leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo bakomeza kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, ku buryo ubwo intambara yaberaga muri Bukavu hitabajwe ubwirinzi bw'ingabo z'u Rwanda mu kuzimya ibisasu byatewe mu Rwanda. Ibyo kandi byari biherutse no kubi Rubavu ubwo Goma yafatwaga. Icyakora ubwirinzi bw'u Rwanda bwazimije ibyo bisasu byarasiwe Goma, ibindi bigera ku butaka n'amasasu mato afata abanyarwanda 16 bahasiga ubuzima, abasaga 100 barakomereka, ibikorwa remezo bifite agaciro kasaga miliyoni 250 birangirika. Ubwo habaga imirwano muri Kivu y'Epfo, hari umunyarwanda wo muri Rusizi wishwe n'isasu ryaturutse muri Kongo. Ibyo byose bikaba ibikorwa bibi bibangamiye abanyekongo n'abanyarwanda. Ku rundi ruhande kandi, iri huriro rya AFC M23 ryafashe icyemezo cyo gushyira mu ngabo zaryo abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baherutse kumanika amaboko bakishyikiriza uyu mutwe. Abasirikare M23 yashyize mu ngabo zayo nabaherutse kuyishyikiriza ubwo mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mutwe witwaje intwaro wafataga umujyi wa Goma. Umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yabwiye The New Times ko abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bari inzira karengane z'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Kanyuka wari mu mujyi wa Bukavu uyu mutwe avugira umaze iminsi wigaruriye yaragize ati n'abanyekongo
bahoze bakoreshwa na Tshisekedi n'abambari be. Ati ni abaturage, ati ni inzirakarengane za Tshisekedi na guverinoma ye. Bijyanye n'uko kugaragaza ko aba bashyize mu ngabo zabo ari abanyekongo nkabo, Kanyuka yavuze ko nta kibazo na kimwe kiri mu kubashyira mu ngabo za M23 ngo bakomezanye urugamba rwo kubohora igihugu. Uyu muvugizi wa M23 yashimangiye ko mbere yo kwinjiza izo ngabo za guverinoma ya Kongo mu barwanyi ba M23 ngo babanje guhabwa amahugurwa. Ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kabiri, umuyobozi w'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 ARC M23 Major General Sultan Makenga yasuye abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafashwe n'abarwanyi babo, bemeranya kwifatanya mu gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Icyo gihe aba basirikare bari barimo batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo giherereye muri teritwari ya Rucuru, intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Icyo gihe Major General Makenga yagaragarije aba basirikare ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje kwiba abaturage, kwica, gushimuta no kwibasira amoko. Agaragaza ko ARC M23 yiyemeje kubohora abaturage, ndetse nabo bamwemerera ko biteguye gutabara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abanyekongo bakomeje kugirirwa nabi. Kanyuka yagaragaje ko SADC na EAC bakwiriye kujya kureba ibirimo kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyirizina, bakareba impamvu muzi yatumye begura intwaro bakarwanira kubona uburenganzira bwabo bimwe. Abaturage bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bakicwa umusubirizo na Kongo. Ati bagomba kuza bakirebera ibirimo kuba, bakareba uko Tshisekedi arimo kwica iki gihugu, uko arimo gukwirakwiza imvugo z'urwango n'uburyo guverinoma ye yamunzwe na ruswa. Ati ni gute Tshisekedi arimo kutwica buri munsi, abantu bakarebera hanyuma bakadutegeka guhagarika kwirwanaho. Ati ntabwo turwana tugamije gutera guverinoma ya Kongo, turimo kurwana kubwo kwirwanaho. Turarwana ku miryango yacu n'abaturage barimo kwicwa buri munsi. Ati rero bakwiriye kudufasha. Kanyuka yasabye ko ingabo za SADC n'iz'abarundi zasubira iwabo, zikareka gukomeza gutera ingabo mu bitugu Tshisekedi ngo wimitse ingengabitekerezo ishingiye ku moko no kumaraho ubwoko bumwe. Nubwo ingabo za Kongo zifatanyije n'imitwe irimo FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda, Wazalendo, ingabo z'abanyamahanga nk'abarundi na SADC n'abacanshuro, M23 muri iyi minsi yarabatsinze, ifata ibice bitandukanye by'iki gihugu. Bamwe mu bacanshuro bishyikirije uyu mutwe wa M23, u Rwanda rubaha inzira basubira iwabo. Malawi yatangaje ko igiye gukura ingabo zayo muri Kongo. Hari n'amakuru avuga ko Burundi bwatangiye guhungira iwabo. Mu gihe izi ngabo z'u Burundi bivugwa ko zatangiye kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Epfo. Ku rundi ruhande biravugwa ko ingabo zidasanzwe za Uganda zinjiye mu mujyi wa Bunia, usanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Ituri, nayo iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yemejwe n'umunyamakuru Andrew Mwenda watangaje ko yavuganye n'umugabo mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhozi Kainerugaba, usanzwe ari inshuti ye. Mwenda ati nahoze mvugana n'umugabo mukuru w'ingabo General Muhozi ashaka kumenyesha igihugu ko ingabo zidasanzwe za Uganda zinjiye mu mujyi wa Bunia uri mu burasirazuba bwa Kongo, n'umurwa mukuru w'intara ya Ituri. Ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa kabiri, General Muhozi yavuze ko agiye kohereza ingabo muri Bunia kugira ngo zihagarike ubwicanyi abahima barimo gukorerwa. Uwo munsi yasabye ingabo zose ziwurimo ko zarambika intwaro hasi mu masaha 24. Uwo munsi Mwenda yasobanuye ko intandaro y'ubutumwa bwa General Muhozi ari ubwumvikane buke bwabaye hagati ya leta ya Uganda n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zari zaremeranyije ko abasirikare babo bazajya kurwanya imitwe yitwaje intwaro yica abaturage muri Bunia ku itariki ya 5 y'ukwa kabiri, maze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikabihindura nyuma. Uyu munyamakuru yagize ati twemeranyije na leta ya Kinshasa kohereza muri Bunia UPDF ku wa 3 w'icyumweru gishize. Ati bahagaritse ubutumwa ku munota wa nyuma. Ati abaturage barimo kwicwa n'abavuga urunyakitara. Ku itariki ya 17 y'uku kwezi kwa kabiri, ubuyobozi bw'ingabo za Uganda ziri mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa ADF muri Kongo
bwahuye n'ubw'igisirikare cya Kongo muri Ituri, baganira ku buryo bakwagura ibikorwa. Umuvugizi w'ingabo za Uganda muri Ituri, Lieutenant Jules Ngongo, yavuze ko atari ubwa mbere ingabo za Uganda zigiye gukorera muri iyi ntara. Ni ubutumwa buca amarenga ko habayeho ubwumvikane bwo kohereza abasirikare muri Bunia. Kuri itariki ya 18 hagaragaye amashusho y'imodoka z'ingabo za Uganda n'ibifaru byerekeza mu mujyi wa Bunia wahungabanyijwe kenshi n'imitwe irimo ADF na Codeco. Ku rundi ruhande, nyuma y'aho umutwe wa M23 umaze igihe kigera ku byumweru bitatu wigaruriye umujyi wa Goma, hari amakuru agenda ajya hanze asobanura ibintu bimwe na bimwe birimo uburyo umutwe wa FDLR wateguraga kugaba ibitero ku Rwanda. Amwe mu makuru yagiye hanze kuri iyi ngingo akeshwa inkuru irambuye umunyamakuru wa New Times watembereye bimwe mu byari ibirindiro bya FDLR yatangaje. Mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka, abarwanyi b'umutwe wa M23 barwanya urugamba rukomeye bagamije gufata umujyi wa Goma n'ibice bihana imbibi. Kugira ngo babigereho, babanje gufata ibirindiro bikomeye by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abacanshuro b'abanyaburayi n'umutwe wa FDLR. Nk'uko byagiye bishimangirwa na raporo zitandukanye, FDLR imaze imyaka ifite umugambi wo guhungabanya u Rwanda, yashinze ibigo bya gisirikare byinshi hafi y'umupaka warwo. Ni ibigo byari byegeranye cyane n'iby'ingabo za Kongo n'abandi bafatanye bikorwa bahuje umugambi. Uyu munyamakuru wa New Times, James Munyaneza, aherutse gusura ibice byo mu majyaruguru ya Goma muri teritwari ya Nyiragongo byari bihereremo FDLR. Yasobanuye ko ikigo cya gisirikare cya FDLR cyari hafi y'u Rwanda cyane, cyari ku musozi wa Kanyamahoro mu ntera y'ibirometero 3. Ati Kanyamahoro ni ahantu h'ingenzi hari mu birometero 3 uvuye mu Rwanda, hitegeye akagari ka Munege, umurenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu. Ati habaga ikigo cya gisirikare cy'umutwe udasanzwe wa FDLR, Commando de Recherche et d'Action en Profondeur cyangwa CRAP. Nubwo FDLR cyane cyane iyi CRAP yari hafi y'u Rwanda, ngo kurucengera ntabwo byari koroha kubera ko ku mupaka hari abasirikare b'u Rwanda bahacungira umutekano. Leta yasobanuye ko yakajije ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo gukumira icyagerageza kuruhungabanya giturutse muri Kongo. Amakuru uyu munyamakuru yakuye muri Kanyamahoro avuga ko ikigo cya CRAP cyabagamo abarwanyi hafi 400 bari bayobowe na Major Benjamin ni mu butumwa. Gusa hari abandi babarirwaga mu magana babaga ku misozi bihana imbibi nka Kanyangoma, ku mabere y'inkumi, Nyamushwi na Kanyabuki ahitegeye ikirunga cya Nyiragongo. Mu kigo cya gisirikare cya Kanyamahoro, abarwanyi ba M23 bahasanze icyumba cyayoborerwagamo urugamba gisakaje ihema, kirimo intebe n'akameza byakoreshwaga na Major ni mu butumwa. Hari ibikoresho by'itumanaho byifashishwaga ku rugamba ndetse n'igitanda cye. Uwoza ari umuyobozi mukuru w'abarwanyi ba FDLR, Pacifique Ntahunguka alias General Omega, bivuga ko yabaga mu kigo cya gisirikare mu gace ka Kamugogo kari mu birometero 10 uvuye Kanyamahoro, nacyo cyari nyuma y'iby'abandi barwanyi b'uyu mutwe ku musozi wa Kanyangoma. General Omega yageze Kanyamugogo ahunga kubera ko ibirindiro bye bikuru byahoze ahitwa Paris muri teritwari ya Rucuru. Ugeranije ni mu ntera y'ibirometero 60 uvuye ku mupaka w'u Rwanda. Uyu munyamakuru yasobanuye ko ibigo bya gisirikare bya FDLR, iby'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo n'iz'umuryango w'abibumbye ndetse n'iby'abacanshuro b'abanyaburayi byari byegeranye. Kuva mu gace ka Kibati mu nkengero za Goma kugera Kanyamahoro, yasobanuye ko ahitwa Kirimanyoka mu birometero 3 uvuye Kanyamahoro ngo habaga ikindi kigo cy'umutwe w'ingabo zidasanzwe za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzwi nka IBU, nizo mu mutwe urinda umukuru w'igihugu. Ni inzira igana mu mujyi wa Goma. Umwe mu bayobozi ba M23 yasobanuye ko iki kigo cyafatiwemo intwaro zikomeye zirimo BM21 Grad ifite ubushobozi bwo kurasa roketi 40 mu masegonda 20 mu ntera birometero bigera kuri 40. Hafatiwe kandi izindi mbunda nini zirimo na 122M D30 zarasa mu birometero 17.
Hari kandi 107 Katyusha zarasa mu birometero 8. Kugira ngo M23 ifate ibirindiro bya Kilimanyoka byasabye kugaba ibitero biturutse impande zitandukanye. Imirwano yabibereyemo yamaze amasaha 8. Hafatwa koloneli w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'150 muri Kibati, muri kilometero 1 uvuye mu kigo cya Kilimanyoka. Naho habaga ikigo cy'imyitozo kizwi nka Camp de Tir Armageddon, cyabagamo ingabo za SAMI DRC na batayo y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izwi nka Satan 2. Byamenyekanye ko ingabo zabaga mu kigo cya Armageddon zari zifite umugambi wo guca inzira igihuza n'icya FDLR cyari ku musozi wa Kanyangoma mu birometero 3, kugira ngo bijye byorohera FDLR kubona intwaro n'ibindi byangombwa yakenera. Imashini ikora umuhanda yagombaga kwifashishwa yasigaye muri Kanyangoma nyuma yaho M23 ihafashe. Ku minara 3 antenne habaga ikigo cya gisirikare cyabagamo abacanshuro b'abanyaburayi bifatanyaga n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara zihanganyemo na M23, nubwo akenshi leta ya Kongo yabitaga abarimu. Mu rugamba rwo kurwanya M23, MONUSCO yifashishije umutwe wayo w'ingabo zidasanzwe uzwi nka FIB. Uyu niwo wifashishijwe mu kwambura M23 ibice yagenzuraga byo muri Kivu y'Amajyaruguru mu 2013. Nyuma yaho M23 ifatiye Goma n'ibice biyikikije mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka, ingabo za Kongo n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bahungiye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abandi bahungira mu Rwanda no mu bigo bya MONUSCO. Bamwe barafatwa, abandi bishyikiriza M23. Abacanshuro b'abanyaburayi bamanika amaboko basubira iwabo. Ingabo za MONUSCO n'iza SAMI DRC zahagaritse imirwano ziguma mu bigo byazo. Abanyekongo batuye Goma kuri uyu wa mbere barigaragambije basaba izi ngabo gusubira iwabo, bazimenyesha ko bazikemurira ibibazo. Mu by'ukuri nta muntu wakubwira ko azi uko intambara izarangira.